Hiroki Akiyama iz grada Nara u Japanu da želi da se dopisuje napisao je na ćirilici. Kustos u logoru Nebojša Ozimić kaže da je dečko iz Japana najverovatnije mislio da piše nekoj osobi. Tako da ćemo mi svakako otpisati i reći da mi nismo to, već šta smo. Na taj način će i on saznati nešto o nama kao što smo i mi o njemu. Sudeći po ovom spisku na Facebooku, Hiroki Akiyama je često ime u Japanu. Za razliku od njega, 11-godišnjaci iz osnovne škole Kole Rašić u Nišu dopisuju se isključivo preko interneta. Za svoj uzrast o Japanu dosta znaju. Znam da se Japan drugačije zove zemlja izlazećeg sunca. Valjda je 63. zemlja po veličini. Ima više od 100 miliona stanovnika. Glavni grad je Tokio. Možda 11-godišnji Hiroki Akiyama i nije bio svestan kome je i gde poslao svoje pismo. Ali interesovanje turista iz Japana za Srbiju i naročito za Niš sve je veće. Obavezno obiđemo Medijanu, Ćelekulu, idemo u Tvrđavu, prošetamo se gradom jer mi imamo i divne građevine iz početka 20. veka i naravno uvijek završavamo u nekoj dobre kafanici da oni isprobaju naše specijalitete. Turistima iz Japana Ćelekula ostavlja najjači utisak, ali su posebno oduševljeni ljudima. Imamo pozitivne utiske jer su ljudi u Srbiji, naročito u Nišu, veoma ljubazni i prijateljski raspoloženi. Ko zna, možda među turistima iz Japana jednog dana bude i Hiroki i stvarno upozna logor na Crvenom krstu.